Kubuhlungu angifuni ukungasho ukuthi nje ungabi nekhaya kubuhlungu. Sorry Mamzo. Kwala ngisho abantu bekhuluma bathi semakhaya wena uzothi uyapi. Kubuhlungu ungabi nekhaya. Ngifuna ukutshela man. Yeah. And at the end of the year, every now holiday, bantu bakhuluma ngekhaya. Yebo. Njengoba ngisho ukuthi thina besibaningi ekhaya, sijwayele vele ukuhlala sonke. Somunye laphana ukuhamba nje distance uyapha akahlale phansi simfaka ithayi. Akahlale phansi. Ubaba ngaleso sikhathi asimazi ukuthi amazwi amaningi ayememeza ethi akaphume lo mthakathi. Akaphume lo mthakathi. Makuqhuma mina kwangifikela kulesi mangane sitshela nje ukuthi hayi ubaba kusho ukuthi uthathe lesibhamu wazibulala. Siyaphuma thina ubaba simazi ukuthi ukuphi. Moya wami wababhlungu kakhulu. Abantu besifazana babememeza kakhulu lapha. Nalothi ke kuthiwe singashiyi igundwane nakati lapha kuthiwe sitshiswe konke. Bayaphi? Bayaphi? Ngalesikhathi beqeda ukwenza yonke lemihlolo sekubhome kwabhoma nendlela kuyalilizelwa. Into ebhlungu into eyayilapha nabantwana abancane. Akusiba abantu abadala. Bantwana abancane yebo babekhona abantu abadala labo ababengekho lapha kodwa babalilizela ikakhulukazi amantombazane ayephezulu ayephambili lapha. Welcome back to the Hope Revolution podcast. My name is Mraro and I'm happy that you decided to click on this specific episode and join us to hear today's story. Guys, I'm so overjoyed to just be related to you, to just see the beautiful, beautiful comments that you guys were sending. I'm referring to Amanda's story. And I want to be more intentional with my responses to you guys because you guys are such amazing people. I would love to read out a few comments, but before I do that, if you want to find yourself sitting here with me, please don't hesitate to contact us on the number that's being showed on the screen. Also, we are spotlighting you below. So if you don't hear me reading your comments, because I'm starting now to, acknowledge my family, my people. So if you want to try and see if you will be acknowledged, watch the episode. But if you are not, I'm sure you'll pop up below on, the comments. Now, the first comment I'm just going to read 3 for the day. So the first comment on Amanda's episode that I'd like to read, this is on part 2, Ntombi, who sends a message to Amanda saying, Amanda Sise, I know how dark it may feel right now, but I also know that you have made it through hard days before. You are not a burden. You are worthy. You are loved. Someone out there, your child is looking up to you. Like Kaya, we celebrate you for showing up for your parents till their last days. There are more reasons for you to live. Uyathandwa sisi. Wow, that is a beautiful message. Siyabonga Untombi Makubane 5381. Siyabonga since siyakuthanda futhi. You are just, a beautiful person where you are. Erelwani Rapadana. Dash in between. She says, yo, I'm sorry for what she's going through. I wish I can give her a big hug and tell her to scream and cry because I can tell that her chest is heavy. This is from Erelwani Rapadana. Rapadana. I guess it's that it's that Venda dialect. Erelwani Karazi, we love you. We hope that you continue supporting us the way you do because you are just oozing positivity. You are just oozing love. And this is what we inspire. The last comment from the day is from someone by the name of Buhle Truth 6431, who says, oh, Amanda, my love, you went through hell. This was too much. You've been an angel to your parents. You gave them support through thick and thin. uNkulunkulu uzokubusisa. Hang in there. Konke kuzolunga. Double love. You are so strong. Wow. Siyabonga Buhle Truth. You are beautiful in your nature. Inhliziyo yakho yinhle. Please keep on supporting us. Keep on empowering us and motivating us. This is,
maybe I must make a special episode to just, note the comments that you guys send through. If you like that, give me a heads up. Maybe I'll put together a special episode where I talk about how you guys respond in the comment section. But today, these are the 3 champions that I wanted to, showcase on our platform. Without wasting time, guys, please do remember to like, share, and subscribe. Thank you so much for getting us to 100K. We are beyond grateful. Now the next target is 200K. If we can just get to 200K, we'll be able to do something different. Without wasting time, we have another guest who decided that she wants to join us and share her story today. Sawubona mom. Yebo, sawubona baba. Ninjani? Sikhona ninjani? Sikhona. Thank you so much for ukwenza isikhathi uze uzosijoina. Uzositshela indaba yakho namhlanje. Umama ngizothi ubani wakuphi? Okhulumayo uNompumelelo Nompumelelo Nora ngwakamabaso. Okay. Ngicela umama angitshele ngokuthi ukhula kuphi nabantu abanjani endaweni enjani. Ngizalelwe eMnambithi eGcizela endaweni ekuthiwa kuseGcizela. Ngifunde khona eGcizela ngaze ngafika ka standard 5. Ngikhula ngumntwana othanda ukudlala, bengithanda ukudlala. Umntwana nje obhizi ongena nkinga nje nomuntu kodwa nje umntwana nje obhizi othanda ukudlala. Yebo. Okay. Endlini kunjani ukhula nabo bani? Ekhaya ngikhule nginabazali bami, ubaba wami nomamami. Ubaba bekumuntu okhanda imoto ejardini, umalo bekumuntu bekagada abantwana abagadela ngoba ekhaya bekunendlu yesonto, kusonto iZayoni ekhaya. So kuleyo ndlu yeZayoni bekuthi mangabe kungasiyisonto kube necrash, ingane ezingene icrash nje ukusiza umphakathi, bekuyinto enjalo. Ngikhula sibayi 80 sihleli khona lapha ejardini nobaba noma nabazali bami. Okay. Yes baba. Environment nje ngenamba ngifuna nje ukufind out ukuthi osisi abobhuti ningaki. I really just want us to paint a beautiful picture or the exact picture of indawo la ukhulela khona. Mangikhula amantombazana u5. Sure. Kube abafana bathathu. Okay. Yebo. Yo, benibaningi mse. Besibaningi. Sure. Ingakanani lendlu ehlala kuyo lapho njengoba nibangaka? Kulesikhathi engikhule kuso-ke ekuqaleni bekungakunako lento yamanje ukuthi sekufanele ubheke ukuthi indlu ingakanani according to abantu abakuleyo ndlu. Uguqa-ke ngiyazi ukuthi abanye abantu njengabantu like ama-2000 nje laba abamanje ngeke basawazi ngoba kusekuyindawo izindlu ezingasabonakali kakhulu. Ngaleso sikhathi bekuguqa kuyindlu nje yotshani uguqa. Okay. Bese kuba i3 room. Okay. So abazali bami bebehlala kule 3 room. Thina sonke la ekhaya abantwana balapha ekhaya besilala kaguqa sisonke. Okay. Mantombazane bafana bekungenako ukuthi kunendlu engaphandle ukuthi le yabafana leyana ndamantombazane besilala sonke kuleyo ndlu. Sure. Yebo. Hey, that's another experience. Engeke ngidefine ukuthi mhlawumbe how would I feel growing up in that space, but it looks like it was a beautiful space to be in. Maybe mama singachithanga isikhathi asikhulume ngendaba ekuletha la namhlanje ukuthi ukuze usuke la ubuya khona uze la ubekwa yini la namhlanje. Okokuqala nje ngibonge ukuthi ngamukeleke ukuthi ngithole ichance yokuthi ngibe kule ndawo ngizochaza ngento eyasivelela emphakathini siyabantu bakamabaso. Okokuqala nje engakusho kungilethela kakhulu inhlupheko. Inhlupheko yakhona iqala ngo-2000
2023 nge-3 September ngiye ngashiselwa ikhaya. Mangishiselwa ikhaya saluza konke besinako nesibe esasithembele kuko. Kwaphela yonke into ngangoba bekungenamuntu osebenzayo besithembele kulo lelo khaya. Yile besiphila kulo nendawo besikhona ukwenza ngayo imali yokuyiphilisa. Kwavele kwaphela nge-23 zika September 2023 kwaphela nje kanjalo. Sure. Ngaleso sikhathi lento yenzakala ningaki mhlawumbe nisahlala nonke endlini seningaki manje ngoba ngithi besikhuluma ngendaba ukuthi bekwa abosisa abayi5 abafana uThembe beyingaki 3. Okay, so obviously manje senikhulile i-situation nje endlini before sifika kulesigameko sokuthi kushiswe endlini bekunjani nje beningaki manje? I-situation yasendlini njengoba sesikhulile, remember masikhula siyazala abantwana, sithola abantwana ngokuyizamela ngoba kulomndeni bekungekho ukuthi kunomuntu oya esilungwini noma kunomuntu osenomuzi wakhe ophumele ngaphandle. Lento yenzeka wonke umuntu ngaphakathi ejardini ukuthi sewukuthi mase sikhulile sizamela mawunabantwana, omunye unaleyo 2 room yakhe, omunye une 2 room yakhe nje na umunye nabantwana bakhe. So mayenzeka lento yokuthi siluze ikhaya ngalelo langa besiba u15 phakathi endlini. Ukuthi yebo noma kunjalo siyi15 phakathi endlini kodwa nje futhi engithanda ukugqamisa ukuthi still besapheka ibhotela i1 sidla sonke ebhodweni eli1. So yenzeka lento sekunako lokho ukuthi uphakamile ifirstborn kaMali unabantwana bakhe, uKhanyisile unabantwana bakhe, Simphi unabantwana bakhe, kodwa akunako ukuthi mhlambe sekhona opheka ibhodo lakhe kanjalo kanye. Sinalezi izindlu nje esiqhuba kuzimpilo nabantwana bethu kodwa kulo lelo charity elilodwa. Yo. Yebo. Sure. Yazi, in my mind I'm trying to sort of ukuziphendula ukuthi ngiziphendula ukuthi iqalaphi yonke lento yokuthi beze bazoshisa ekhaya ibuyaphi nje lento iqale kuphi before siqala nje ukuthi beze bazoshisa ukuyizwa kwakho ungathi iqale kuphi? Masingabantu akhona ama challenges esibhekana nawo emphakathini esihlala kuwona, kodwa kuukuthi mangabe ungasondelene nabantu ungeke uwazi ngoba ungeke uyazi yonke into ecatshwanga umuntu. Ngalesa sikhathi azange ngazi ukuthi sizathu sikuphi ukuthi kuze kufike imicabango yokuthi kuze kufikelele lapho, kusho ukuthi kuze kwenzeke into engako. Yebo kukhona lokho kwaba i-cause yangaleso sikhathi babeyikhuluma abantu emphakathini ukuthi umfowethu ubulala umuntu, but indlela okwakwenzeka ngakhona ngathi engasesekho lapho. Ngathi ukubuka kwami ngenxa ye-disaster eyaba laphana yinto eyayikade iplano. It's like beyiplaniwe lento the way kwenzakala. It's like ithatha isikhathi iplano ngoba akukwazi ukuthi in the minute ukuthi okay umuntu ubulela umuntu kusasa sekushiswa wonke umuntu. Ekubeni kuloyo mphakathi ohlala kuwe abantu bayanazi ukuthi ningabantu abanjani. Sure. Asikhulume kancane because ngiyeza ukuthi ukhuluma ngokuthi bayahle ilento nje iyahlelwa nani. Bengifuna sikhulume kancane ngalesigameko okhuluma ngaso leso ukuthi ukhona umphefumulo owaphuma. Maybe sicacise lapho ngibona ngathi nababukeli bazoba nombuzo ukuthi into enjani lo khuluma ngayo ibuyaphi kwenzakaleni. Into eyenzeka njengoba kwasha kukhona laba bantu abayi15, uNkulunkulu emuhle azange kube no1 oshayo kuloyo muntu ekhaya. Akuzange kube nomuntu oswelekayo. Yonke lento yenzeka nje kushiswa siphakathi siyabukela umphakathi siphakathi and into eyenzakala laphana azange kubane no1 okhalayo.
awukho umuzwa engathi engawuchaza ukuthi mhlambe sometimes mawuzokwenzakalelwa intembi noma ekusabisayo uyamemeza wenza nje zonke le kodwa ngalelo langa kwakukhona ngisho nabantwana abancane azange baze bakhulume ngisho ukumemeza ngalelo langa Sure. azange bakhulume kuleso sikhathi kwenzeka yonke lento komunye hey abashiswe omunye abahlale phansi omunye nje omunye ashakushoyo omunye nje waqhamatha owaqhamuka kuze kukhonakala ukuthi siphunyuke kuleso simo owathi nje abantwana baphume enye into ngobuningi bethu into eyenzeka labantu thema bashqala ngamatshe bashaya ngamatshe ayi sayitshela ukuthi hayi mhlambe ayamatshe qho hayi kwaba nje like nje azange bangene ejardini qala into abayenza bona ukujikjela amatshe eqala kodwa amatshe lawa azange like asithuza ukuthi ngikhona okuliwayo noma khona ngoba sasiblank singa like ingalindelwe lutho ukuthi mhlambe kunomuntu ebesixabane naye ukuthi silindele impi njengabantu ababengalindelanga impi kwase kuba nalokushayeka nje shayeka yilapho kwathi mase ukuze sibone ukuthi lento kusho ukuthi serious ukungena kwamatshe abemaningi khona ejardini ngilapho sesiphakamisa khona amehlo masithi siyaphuma phandle umphakathi ugcwele ngaphandle sekuyaphanjwana nje la ejardini kodwa into abangazange bayenza ukungena endlini sekuyaphambana la ejardini okwenza ukuthi ngabuye ngithi mhlambe nakhona ngoba yes babe khona abantu basendaweni kodwa iningi labantu ababelapha yana abantu abangakhulanga kithi kusho ukuthi abanye bebengasasi Sure. kuyaphanjwana nje la ejardini ama up and down like omunye akukho kufikayo ukuthi simemeze ukuthi hey akuzange kukhale ngisho umntwana azange kwenzakale lutho Sure. kubo bonke lobo bunzima lobo So kwaenzakala kanjani ngcine seniphume endlini no umalo beka ekwenye indlu kasisi wami okay ubaba besendlini enkulu abanye basendlini le ekasisi wami futhi omunye njengoba ngisho ngithi besibantwana abaningi bayazi abantu emakhaya ukuthi izindlu sigcina sekungathi umuzi omkhulu ngenxa yokuthi nomunye mayisebona ukuthi ngathi uyazama abesa abeka nje isigceme sakhe nje ukuthi uruminyana wakhe lapha ya ukuthi abe neprivacy kodwa ukuthi umndeni vele ngoba emakhaya akuvamisile emakhaya ukuthi masisenikhulile nami sengipheka kwami cha sipheka ebhodoni li1 kuloku sinezindlu zethu so ukwenzeka kwalento mayilo bethi nomunye mayethu uyolalela uyaphuma phandle hayi uyamangala nomunye uyacheka lapha yana hayibo nomunye uyabuza okwakuzwisa ubhlungu kakhulu ukuthi lo mama lo wayengazi ukuthi kwenzakalani wayengazi nix ukuthi kwenzakalani so kulapho ke esathola khona ukuthi siphume sayiphumela khona ngoba kwathi makuphuma umalo lapha yana umalo washaywa yi-stroke ke akakhona ukuhamba so uyilasbone yakithi okunguzamantunga wabamba umalo waphuma naye sithema sesibona ukuthi umalo uyaphuma nathi saphuma okay sabe sesiphuma ke lapho ke uyedwa nje omemezayela ukuthi kuthiwa singashina gundwane nakati sibulale konke singashi lutho bayamemeza siyaya kubo kodwa bekungenakukhala bekungenani bokwenzekala ukuthi ubone ukuthi hayila impi iyalo nje besiya nje kubo sithulele omunye dilizana abantwana masithi siqhubeka hey man bayaphi abahlale phansi ehlale phansi sicabangela umalo ke ukuthi siyomfihla emotweni akangene lapho uzoshakahleka uzoshela phakathi kwaleyo moto loyo so azange sazi ukuthi yini efanele siyenze thile kuze kuqhamuka omunye nje ubhudi lapha ya owathi hayi hambani abaphuma abantwana mayethi abaphuma abantwana
ilapho sesiphuma ke khona abantwana nakhona uhamba ukuthi uzojikiswa awazi ukuthi kwenzakalani ilapho sasiphuma khona ke masiphuma sihamba nomalo akakwazi ukuhamba so mayihamba umalo sihlale ngase crash asihleli ngase crash lapho ngoba uhamba uyamiswa ukuthi na uphuma so ithuba lokuthi ukhona ukubalekile umphakathi usurroundile yonke indawo so mayephuma laphana ayisihlale phansi omunye laphana ukuhamba nje distance uyapha akahlale phansi simfaka ithayi akahlale phansi ubaba ngaleso sikhathi asimazi ukuthi uphi thina yithe sesifikile into eyenzeka ubaba mbeka nesibhamu so ubaba mayinesibhamu kusho ukuthi isibhamu sakhona bekasithole ngokuthi bekumuntu lo wenza ibusiness so isibhamu sakhe vele besemthethweni ukungena kwami ngamfica eqhaqhazela lesi sibhamu lesi kusho ukuthi angazi ukuthi ngaphakathi kwakhe wayezitshela ukuthini nanokukhula but angazi ukuthi wayezitshela ukuthini kusho ukuthi kwamhlula kwakona lokwathi yakwenza ngoba amazwi amaningi ayememeza ukuthi akaphume lo mthakathi ngaleso sikhathi kunezimoto kunamagesi into eziningi besebenzisa ipetrol kunamagesi kunayo yonke into so siyaphuma thina ubaba simazi ukuthi ukuphi sure siphuma lapho kuloyo mlilo loyo masiphuma abanye bayale masiphuma lo udadewethu wathatha umalo wayombeka komunye umuzi lapho kwengicabanga ukuthi kwasekusebenza uNkulunkulu ngoba azange babone ukuthi ungena kuloya muzi okay engakwazi nje ukuhamba thema beloke beshisa laphana kuqhuma yonke lento kuyabhoma amabottle gas lawa okushisela amakhulu amancane ama generator igas ngoba kusetshenzwa nangezitofu zegas khona wenza amagwinya khona nje nje amagas maningi ubaba bekhanda imoto so ithuluzi lonke lilapha kunabo tinas kunamapende kunani kusho ukuthi makuvuthwa lo mlilo kuyaqhuma like into angazi njengoba ngila ongayizwa i-distance so makuqhuma ngalesikhathi sibaleka okwafika engqondweni ukuthi kusho ukuthi ubaba uvela wathatha lesibhamu wazibulala makuqhuma mina kwangifikela kulesi mangane sitshela nje ukuthi hayi ubaba kusho ukuthi uthathe lesibhamu wazibulala siyabaleka ke lapho ke into lena mayenzakala bekungabo past 7 masibaleka laphana kuya ku 9:10 mayizoqala lento yonke mabe gibsel mabe jikjela amatshe lapha ugesi wavela wahamba endaweni wahamba ugesi yonke lento yenzeka ngobumnyama so ayaqhuma amagesi kuyafika engqondweni kusho ukuthi ubaba usevele wazidubula uyabaleka awunako ukumsiza ayikho into ongamsiza ngayo na ubaleka nje ubaleka ukuthi awazi ukuthi uyapi kodwa uyabaleka kanti bazothi mabeqeda ukushisa lapho baye kubhuti wami olama mina ke ubhuti ngoba uyabaza abantwana babafana bayathanda ukuthi umuntu abe nomuzi wakhe into ezinjalo akuzange kube nesikhathi eside ephumile ekhaya kodwa for sure bese kuyi2 years akhile lapha akhe khona kodwa khona endaweni yasekhaya ukuthi ngoba ngathi uyahamba i-distance ngalesikhathi beqeda ukwenza yonke lemihlolo sekubhome kwabhoma nendlela kuyalilizelwa into ebhlungu into eyayilapha nabantwana abancane akusiba abantu abadala bantwana abancane yebo babe khona abantu abadala labo ababengekho lapha kodwa babalilizela ikakhulukazi amantombazane ayephezulu ayephambili lapha moya wami wababhlungu kakhulu abantu besifazana babememeza kakhulu lapha nalothi ke kwathiwa kuthiwe singashiyi igundwane nakati lapha kuthiwe sishiswe konke bayaphi ngalesikhathi sebeqedile ke sebenele ke
ubaba owayengaphakathi uthi wezwa omunye ekhuluma ethi ngimbonileka ngithi ushila umthakathi ngimbonileka usefile ushila umthakathi bakumuva kwabo mabe muva baya kaBhuti wami mabaya kaBhuti wami bayoshisa bashisa nakhona yo ngalesikhathi bebhizi beshisa kaBhuti wami ubaba angikakamazi manje namanje lo yabhuti kusikuthi ekhaya bekuwakhiwe ngodaka makhuwe ngodaka bese sizama ukushintsha isimo sokuthi isakhe ngeblocks iblocks kusikuthi azange iqhaqwe lendlu yodaka mayi lendlu yodaka kusho ukuthi iblocks lelakhelwa endlini le indlu leyo beyi4 room okay so lakhelwa kuleyona so ubaba kusho ukuthi yena lendlu le manje iza itini zidabule so ubaba wangena la phakathi okay so laba mabethi umthakathi usefile in bahambeke ngoba uyasho ubaba uthi niyabona nibonile angithi sekubonile hayi bacula futhi sebeya kaBhuti wami mabefika kaBhuti wami ingalesikhathi ubaba uthi wakhishwa omunye ubhuti lapha ya angimazi lo bhuti ukuthi wakuphi but wamkhipha ubaba ke usekhulile ukuthi khulile ubaba so bamthatha lo bhuti mayemkhipha ubabami uyabaleka kusho ukuthi khabo mamami kukuyo kuleya ndawo kodwa ngokuhlukana kwezigceme ukuthi la njengasekhaya kuyisegcizela khabo mali okubizwa ngeDark City kodwa akusi distance yebo i-distance ukuthi ungaya khona kodwa i-distance ehambekayo ngenyawo so ubaba wami mayesuka la emlilweni uya lapha ya khabo mali uwela nomfula mawuyakhona okay uyakhona lapho afika angene komunye umuzi loyo okamamkhulu wami abasekho khona sekhona umfana wakhona kusikuthi lapho wasifihla ke emotweni leyo maye sifihla emotweni laba umphakathi usebhizi usayoshisa lapha ya maye sifihla emotweni uthi lo mfowethu uzwa injayilo belikhonkotha injayilo beliyakhonkotha ubaba ufike wangena phansi kwale moto le wayithulela so lo ukhishwa inja ekhonkothayo ukuthi nje lo belikhonkotha yini mayethu yafika uthola ubaba useyabuza ukuthi ubaba useyambikela ukuthi unkosikazi usele lapha ya ngoba naye akazi ukuthi kwenzakalani so ngelakli lamanye amafoni asha wonke lapha ya mina benginefoni so ngifonela yena ubhuti wami lo une 1400 so manje ngimfonela ukuthi ayolanda umalo ngalesikhathi bebhizi besenza lemkhuba yokushisa lapha kaBhuti wami umalo ubhuti lo uhamba yolanda umalo kulo yamakhelwane bathe mabeqeda ukushisa kaBhuti wami okay maye balanda wabalanda wasale sethatha nobaba wabasa kwenye futhi indawo igama la iconnectwa kusemkhumula okay so wabasa lapho baba laba yana mabesuka beqeda ukushisa kaBhuti wami sebabuyela laphana ngathi khona wabona umali ukuthi ungene kuloya muzi loya so sebeyofuna umali kuloya muzi loya babuye kuyoshisa sebayofuna sebeyofuna umali hayibo ngoba umthakathi loya ufile ukusho ukuthi ubaba ufile emqondweni wabo so sebeyofuna umali mabefika lapha yana bangena kulomuzi mabefika umali akekho ukusinda kwamalo ke lokho sure lento iqale ngabo past 7 kwaze kwasa mabe sekusile laba abanye mabe baleka lapha bagcina sebekhona bagcina sebeka umamncane wami udadewabo kaMalo kusemkhumula indawo yakhona bacasha khona ke lapho lo mphakathi ngabo 7 8 waya kaMamncane
kulo uhamba uyigroup akunaphoyisa akunani kodwa indawo yakithi indawo nje encane indawo yasemakhaya ukuthi yonke into yezaka akunaphoyisa elisizayo lapho akunamuntu osizayo bafika kaMamncane mabefika kaMamncane baphethe ucelemba baphethe yonke into le bafuna umalo mabefuna umalo uMamncane aphume athi labo bantu abekho la kanti lakli umalo nobaba baye komunye umuzi besithi nje ka-anti uNamabaso bakuloyo muzi abekho la bafika umphakathi wazofuna la bebafuna lapha uMamncane abatshela ukuthi abekho umphakathi ubhenguze uMamncane athi ngenani nibafuna kungabi bikho ngenayo athi uMamncane khona abantwana la kuphela abantu abadala abekho bese wathi umphakathi u5 ungashayi labantwana bila utshela uMamncane ngo5 wantambama ungashayi bila sisuka emkhumula eBafati kabhuti wami semkhumula sakabhuti wami kwaba ukuthi eBafati lapha abamazi futhi lo bhuti ngoba akazalwa umalo azange basalandela ke lapho kodwa umkhondo babewufuna ngoba kunomunye umntwana oka-anti khona lapha endaweni niyazazi into ezomndeni zokuthi umndeni kuyenza ukuthi uthole ukuthi omunye ehleli lapha kodwa abantu kuwabantu bandawonye kungabi naleyo bond leyo so basebenzisa lo mntwana waka-anti ukuthi aye kabhuti wami lapha ya pheshe eBafati ayokuzwa ukuthi like kuzwakala ukuthi bangakuphi so lo mntwana wafika kubhuti wami ubhuti wami nje ngokuthi vele uyazi ukuthi bekungasiyo umndeni osondelene ngaleyo ndlela azange avume lo mntwana ukuthi angene endlini ukusuka lapho ngila sisuka khona ekhaya size eGoli sure siba yi15 ubhuti wami asiqashela itaxi siba yi15 saya kule ndawo ke le esuka kuyona igama la khona indawo khona iDurban Tipu ine 2 room siba yi15 yebo akuna ID akuna khadi akunalutho akunasicathulo akunalutho nje akunalutho sure uyakhumbula ukuthi mangithi labantu akuseyabantu abahambayo bona ngalabo 7 sebesigcokela ama night dress vele sekuthi ukuhlala nje vele ukuthi ngoba vele makubandanyana nje sigcokela ama night dress vele ulinda kuye ngobeni so akunasicathulo akunalutho kuyi night dress sure ibhlungu ke indaba yakho mama njengoba ungababona lapha esithombeni sure indlela abafika ngayo eGoli so inhlupheko iqala ekutheneni ukuthi uthi usomdala kubuyele phansi ukuthi kufuneka uyoqala phansi wenze iID ufuna imali igrant ufuna imali ngifuna sithi ukubuyele emuva kancane sike sibheke indaba le ukuthi inhloso yabo isukaphi lento uma uyibheka wena iqalaphi yonke lento eqinisweni lonke liphelele angikwazi ukukhuluma into ecatshangwa umuntu ngoba mhlambe akukho njalo but nje into mabeyisusa bona bayisusa ngokuthi umfowethu ubulele umuntu endaweni umfowethu mayebulela umuntu endaweni yiba bashoyo yiba bambona so thina njengoba sirelaxile la ekhaya vele asazi lutho ilapho nje umsuka wakhona usuka khona yebo nike naba nethuba lokuthi nikhulume nomfowethu nimbuze ukuthi kahle kahle kwenzakalani akecacise naye ukuthi kahle kahle lento ebayikhulumayo iqiniso yini or kanjani iqiniso lithi uma umfowethu wa1996 so kunalabantwana okhula ukuthi usewubaba sewuyo controlayo umntwana mayengasakhuze nakungasenanto ukuthi ungayixoxa naye
kube isiphithiphithi ukuthi okay mhlambe umfowethu bekulo muntu lokuthi mhlambe 3 days iyaphela angabonakala ekhaya, kube futhi kuumuntu ophumayo ngoba naye benendle ejardini, uyambona ungena endlini yakho ngesinye isikhathi uzofuna lokho kudla, kodwa bekulo muntu nje oyisiphithiphithi, akusi umntwana bongathi uyakwazi ukumbona na ku wrong noma uyakwazi ukuxoxisana naye, umuntu ombonayo nje ukuthi lo muntu nje ubusy, kodwa noma ebusy uyabona ukuthi idakamizwa tshwala futhi maye ngasenako futhi lokho umuntu quiet uthulayo nje, kodwa nje akusilo umntwana ohlalisekayo ukuthi mhlawumbe ungakhuluma naye umbuze ukuthi nayi indaba siyayizwa, akusi umuntu onjalo ongahlala phansi naye. So indaba nje iyafika kunina and futhi nina nazi ukuthi mhlawumbe iqiniso akusiyiqiniso, nanokuthi nizama ukuthola iqiniso kunzima kunina, so ayikho into eningathi i-effect ebayikhulumayo bona mebekhuluma nani eniyaziyo nini? Yazi into engakutshela yona bhuti Mlalo, emva kwesigameko lo sokuzwa ukuthi umuntu ushonile, bengasanamuntu ofuna ukusondela kithi. Yazi ukuthi umuntu noma uthi ufuna ukukhuluma naye ubone ukuthi lo muntu nje akanasikhathi uyakuqhelisa, sekuyiko nje ama group wena awunayo nepicture ukuthi kwenzakalani, kwakungasekho nomuntu nje ukuthi ungamsondela njengomuntu osendaweni ukuthi hayibo abantu basebengasasondeli kithi, okuwukuthi mhlawumbe uya kumuntu nje ubona ukuthi futhi endaweni uyazizwa na ukuthi angidingeki noma nje like bese abantu abadila abasebenza ngabantu ekhaya, ngoba kune crash nabantu baletha abantwana uyayibona into enjalo ukuthi mhlambe information sasingayithola kanjalo, but nje kwasileka yonke into ngoba nangikhumbula kahle umama uyi1, umama owafika wathi ke wephakamile nizoshiswa, kodwa nakhona indaba yakhona yangaba indaba enakekayo ngoba indlela ayisho ngayo just in passing, and into eyenzakala nje bangisho nje ukuthi like kwasengasafuni ke wabona nje umuntu ngasenasikhathi, usubona nje isikhona le feeling ukuthi ikhona lento but awukwazi uku-explain, awukwazi ukuthi yini wrong noma yini, uke wabona ukuthi mawungenzanga lutho emhlabeni ubuyizitshele lento ukuthi ngiyenzeni. Ene ekhaya abantu bakhona abantu abaphansi, umndeni okhulu baphansi, sibantu bebe like kunani lapha yana bayaya or babhizi nje, akusibo labo bantu. So nje bekunzima kithi at least ukuthola nje ukuthi hey omunye akuvusa ukuthi hayibo ngiyezwa, kodwa ama meeting selobele khona abakhona kuukuthi i-meeting engobani awazi, kodwa ngaphakathi nalento ukuthi angenzanga lutho mos, akuna wrong. Ayi uyasiphilela. Okay, kusho ukuthi le ndaba yabo ukuthi bashintshe iza ngoba sebaya ikhuluma le ndaba bebodwa bayayiqeda bangezanga kini. Yebo. Alright. Akunamuntu oweza. Sure. Ubaba yamphatha kanjani? Uke waba nesikhathi sokukhuluma nobaba uzwe imbono yakhe nemicabango yakhe ukuthi lesigameko seyenzakala simphathe njani? Yo baba ulimele buti. Baba ulimele. Ulimele. Baba uhambe ekhala, yazi na uhambe estradini nje. Baba uyakhala. Uyakhala baba. Vele athi ngini namhlanje. Into zami zonke. Enye into ezwisa ubuhlungu kakhulu ikuthi ijustice ayizange bekhona, nanokuthi mhlawumbe uthola ithuba lokuthi ngoneni kobuze mhlawumbe ithola i-answer, ngoba ezinye izinto kufanele uaccept emazenzekile ukuthi ngimoshile vele. Kwakuthola nje ijustice ukuthi okay sekushileke kodwa wena icala lakho ilihli, ulazi nawe. So nje into emkhalisa kakhulu leyo, balisa umoya wakho ugcwele usizi, indlala nje ukhathazekile nje manga bawuthi uyaqhama nginje namhlanje nginani njani manginje, uzom-answer uthi futhi umbone ukuthi ushe kujulweni kwenhliziyo yakhe athi nginani ngiyini. Uyacabanga ukuthi kuleso simo umuntu omdala kanalutho, akunalutho but sure, akunalutho.
Eish. Njengomanje nje njengomndeni nihlala phi? Nisahlala lapho la benihlala khona ni-15 kule 2 room? Senihlukene yini? Kwenzakalani nje ngani? Njengamanje ukuhamba uhlala. Sihambe sihlala njengoba ngikhuluma nawo abanye base Winterton, abanye bakhona kuyo ngakuyo leya ndawo ngoba ngakhabo malo kukhona lapha ya. Bahlala khabo malo nakhona khabo malo abantu bese bebadala bakhulile vele ikhaya laphela. Into eyenzekile lapha na sakhile i1 room yodaka. Bahlala lapho kabanye, omunye usezakheni, omunye use Winterton. Sure. Omunye use Rosbom. Ukuhlala nje na ubona ukuthi uyamukeleka kwangaleso sikhathi uyahlala bese uyahamba futhi. Sure. Mawubona ngoba angeke akekho umuntu ozokugcina unabantwana banabantwana. Hlala nje lokho kusikhashana na usubona sinenge izinto ezenzakalayo mawungenandawo ungenakhaya. Ngoba kubhlungu ukungabi nakhaya futhi. Ngiyayicabanga leyo nto. Kubhlungu angifuni ukungasho ukuthi nje ungabi nekhaya kubhlungu. Sorry mamzo. Kwala ngisho abantu bekhuluma bathi semakhaya wena uzothi uyapi. Kubhlungu ungabi nekhaya. Ngifuna ukutshela man. Yeah. And at the end of the year every now holiday kuba bantu bakhuluma ngekhaya. Yebo. Njengoba ngisho ukuthi thina besibaningi ekhaya sijwayele vele ukuhlala sonke. Sijwayele ukuhlala ngisho idlobeni besingayi. Okuthi khona manje siyahlukumezeka ngoba isidlobo siyasitshela ukuthi ngalesikhathi ningcono beningizi la. Uyahlala uhlala ubuyithole la umagama. Awuhlaliseki. Kuthi ngalesikhathi ubani babuye bona futhi babuye behlale ngani ama meeting. Kuthi ngalesikhathi laba be right bezinezinto zabo bebengisi. Kukuthi bhuti uzoyenzani uzoya kumuntu yohlala ube ukhona nawe. But namhlanje silithwele icala la lokho. Kuthi bengavakashi ngisi. Sure. Before nginemibuzo eminingi but maybe before ngiya phambili uphi umfowethu ukhona egangeni. Niyabonana nje isikhathi lapho nalapho njenganami ngaphandle kwabanye because bayasaba nginokumbona mina. Ekumboneni kwami mhlambe ebhuti umraro ngaba nequestion yokuthi amaphoyisa wambopho awenzeni. Yazi I feel nganginalento ukuthi mangimbona ngoba abantu ngeke bonke bathi wenza into ungayenzanga. Abantu bahluleka ukwenza ubulungiswa namaphoyisa ahluleka ukwenza ubulungiswa ongangokuthi ngawafonela amaphoyisa sila eGoli ukuthi naba abantu izanothatha statement ukuthi kwenzakalani bayaphila azange kube khona lokho. Yesu umfowethu segangeni mina ngiyambona ngihlali naye. So ngokomthetho masiya eqinisweni fanele ngabe lo muntu uboshiwe uthwala isono sakhe le kuyo yonke lento ayenza. But for mina I feel like amaphoyisa kusho ukuthi awafuni ukwenza umsebenzi wawo. Ngoba nokuza kimi ukuthi okay case nje wena ungasileka we willing ukuhelp amaphoyisa ukuthi sisebenzisane nawo ukuthi sitholakala isigebengu siyojezela izono zawo. But amaphoyisa azangakhombisa ukuthi ayafuna ukusiza. Ngoba from the ngifonele ngakhuluma ne-station commander sase eBesters uHlongwane ngimbikela ngecala. Yazi ukuthi amaphoyisa avele athi awu loyo mfana siyamazi uvele uyahlupha. Yaphela kanjani? Hayi lo mfana uyahlupha. Lento yokuthi mlalo amaphoyisa asendaweni azindaba zasendaweni emakhaya kunaleyo problem enjalo. Amaphoyisa kule uthola ukuthi ukhulele kule ndawo uyiphoyisa kule ndawo wazi indaba zakulemisa uend up esekuyizona oyisebenzisayo phezukomthetho ngoba ikhansela liyazi ukuthi kwasha amaphoyisa ayazi ukuthi kuyasha icase number ikhona noba ngiyambona lo mfowethu njengoba ungibuza kufanele ngithini kuye
ngibiza amaphoyisa Mm. azangasebenzela amaphoyisa azangeze kithi azoxoxisana nathi ukuthi thina sizizwa kanjani njengoba umphakathi uyasho ukuthi lo muntu ubulele umuntu yini thina esingasiza ngawo awakwazi lokho kuseyinhlizweni zethu okukhona ukuthi simfihlile kuukuthi reality ithi ungamfihla wena umuntu owenzele yonke lento Eish. ngoba umuntu uyakhuzwa umuntu ejardini so abayazi thina feeling nezinto ebesiya ebesingena kuzo ngaye lo mfowethu Eish. ukuthi izinzima kangakanani abakwazi ukuhlukumezeka kwethu ejardini amaphoyisa ngalo mfana wakithi so yini ofanele uyenza ubiza amaphoyisa uthi ngoba sishiswe ngenxa yakhe Bona msho bayibuka ngendlela yokuthi umfana wasejardini lenu and bayayifunda nje ngaphezulu ukuthi mhlawumbe niyamvikela ngoba umfana wasendlini but i-wrong nayo futhi yokuthi bangenzi umsebenzi njengoba sekunesigameko esinje ukusha asibuyele lapha indlu yasha nayi kunomphakathi kunemob kuyaliwa lapho ngoba vele yimpi abantu mase bezoshisa indawo bayalwa labo bantu njengoba busho ukuthi baphethe ocelemba nani amaphoyisa kwenzakalani ngawo wake wavela yini kulesigameko leso amaphoyisa afika amaveni amathathu ajika azangehle nasemotweni ngoba masiphuma kulesi sigameko kwakungasi ukuthi siyabaleka ngoba kwakungekho ukubaleka mawubaleka bazokujaha mas ngoba baphethe zonke ikhali kwaba ukuhamba nje bangisho ngithi ezinye izinto zenzakala ngenye indlela njengoba ngisho ngithi akekho wakhala akekho wabanjani sihamba nathi siyayibona even yamaphoyisa okuwukuthi ngathi ngimbuza station commander wasemaphoyiseni wathi amaphoyisa bekufanele enzeni ngoba afika kule ndawo kumnyama yebo kwabamnyama but kwagcina kukhanyile akafika nanamhlanje sure hey this is a painful experience yazi nanoma nje ngicabanga ngipicture lento akusiyinto engathi mhlawumbe ngiyayifisela omunye umuntu ukuthi yenza angimfiseli nami ngidleli la angimfiseli kukhona into uyibuka yenzeka kuma move le ibona imoto zirolla zibhoma kuqhuma lezo iqhumana thina besiphakathi sizibuka sure kuhlangahlangene ongangokuthi imiqondo ilimele ayikho into ehlanganayo mra uyabona azange ngisho counseling or ini asikaze sithole lutho ukuyihambela nje uyabona ukuthi umuntu uyazikhansela wena okunceda nje ukukhuleka kuNkulunkulu akuna counseling ukuthi mhlambe kunomuntu ozokukhansela ukuthi ngelinye ilanga uunderstand na ukuthi izinto ezinje zikhona ukuthi kwenzekile kusho ukuthi akunandaba sure akunalutho yazi indaba le the way it's so shocking psychologically when you think about it nabantana nabo bayalimala because nabo ngithi simo sasekhaya bayasibona and it's got an impact on how they view their own lives mebebona umama ahlupheka angakhona ukusiza babona umkhulu naye akekho right baba right kanjani njengomntana endlini ngibona isimo esinjalo ubaba manje sekehlala phi ubaba muhambe ehlala kwahlala emahlabathini wahlala eBafati wahlala eRosbom wahlala eFreystad wahlala la eGoli khona manje uhleli kaSithwathwa kusho ukuthi nje bangisho ukuthi la ubona khona ukuthi ngathi usamukeleka uyahlala mawusubona ukuthi abantu bayadiniwe uyahamba ngoba okunye kubona la kuma media ku social media ubona istatus umuntu athi abahamba abantu ngizokwazi ukundlula umbhede wami lo muntu uhleli kwakhe kuthini kuwe sinkwa ukudla kuyaphela la ekhaya bekungenzeni uhleli awunalutho uzothini
ubona wonke izitsha zamagezo ngabe ufaka ijiki mina insipho lena hleli uzothini awunalutho umuntu ubona wonke amaphutha ena awunalutho. Sure. Isifiso sakho manje angithi isimo singalendlela esingayo manje ngomndeni wakho baba osisi nabobhuti. Isifiso sakho ukhona umuntu ozoyibuka le episode afisa ukuthi mhlawumbe angasondela kusize. Khona abantu abaningi bakhe izindlu, abanye bayafuna ukudonate, abanye bayenzana. Isifiso sakho esikhulu ngiyakubona konke lokho ohlangana nawo okwamanje. Isifiso sakho esikhulu esenhlizweni yakho singaba yini nje? Umuntu mangathi ufuna ukukusiza angaqala kuphi? Ukuba nekhaya bhuti. Kubhlungu ukungabi ekhaya. Ukuba nendawo yokukhosela nje. Ba nendawo zokwazi ukuthi indawo yami noma ngilambile kodwa ngisendlini. Usendlini Phela. Eish. La uhlala khona manje uyarenta. Yini indawo yakhona manje la uhlala khona kunjani isituation yakhona? La ngihlala khona ngiqomile khona. Okay. So umuntu lo engithanda naye uhlala ePitoli. Okay. So ngihlala khona la. Okay. Kanjalo. So umuzi bocabanga ukuthi umuzi ekhaya la ubuya khona. Bungacabanga ukuthi uma ngabe umuntu ozothi uyakusiza ngalokho abuya azowakha la nishisele khona or kwenye indawo. Ubona ngathi into engcono ingabe into enjani? For mina into esifisayo ngoba abanye abafowethu namanje abakakhona ukwamukela. Yebo kuyangifikela engqondweni ukuthi mina bengabuyela ekhaya lapha. Ngoba icala angilazi. For mina kolami side kodwa abafowethu bayasaba. Ngoba mawungenzanga ukuba ufelani uba yini esibalekayo. Kinga ile sibalekelani thina. Yes kushile kodwa ke neindawo asinayo nalendlela yokuthi mhlawumbe uma uthola indawo uzofunaphi imiqondo yethu imoshakele ukuthi nje sihleli lapha ekhaya akunako ngokuthi mhlawumbe uma uyale kwindawo injani ingcono or kwenzakalani asinayo leyo nto kodwa nje lokhu kusho ukuthi umuntu la ngasibeka khona kube neclinic kube nezikole kube nje indawo nje. Okay. Siyabonga. Abantu abakufunayo bangakuthola kuphi? Mhlambe usinika amanamba wakho ukuthi umuntu okufunayo angakuthinta kuphi? Umuntu ongifunayo angangithinta kule number ethi 073 104 6033. Siyabonga. Into esizoyenza thina mhlambe is to set up a GoFundMe account or share your account details ukuthi umuntu onakho okuncanyana because bakhona abantu abanakho okuncanyana abangakuthumela kodwa angeke mhlambe sometimes kube imali engakho umuzi mhlambe loyo 100 rand ungasiza ukuthi mhlambe kuzotholakala into edlekayo mhlambe namhlanje or kusasa or mhlambe mangabe ibonakala into yakhona singakhona ukuthi mhlambe senze something la sizobona ukuthi abobani singakhuluma nabo abangasisiza. Bengathanda mina inhlizweni yami ukuthi mesingaba nawo ama resources sikhona ukuya le ekhaya sibakhombisa isimo sasekhaya la benihlala khona babe ne picture yokubona ukuthi kahle kahle lento eyenzakele into enjani. Ngoba ngokubona kwami kule ithombe ozishareile indawo beyinhle le ndawo le bekukuhle lapha ngibona nezimoto more than 1 car 2 cars 3 cars lapha zipakile kodwa sezishile kodwa bengingathanda ukuthi mhlambe mesinesikhathi sike siye le ekhaya siyokhuluma nobaba naye siza ukuthi kahle kahle okusenhlizweni yakhe yini mhlambe nomuntu omdala abe nokukhululeka ukukhulume nathi asitshela ukuthi kwenzakalani la ehlala khona kukude kakhulu nala benihlala khona la kwaShisa. Yebo kukude kakhulu. Kukude kakhulu ngoba indawo yakhona kuseGasthwathwa. Okay. Kusho ukuthi isite le Newcastle thina singapha kwesite le iLady Smith.
you guys haven't been speaking. So if they were to hear you talking manje, bongathanda ukuthi ubatsheleni, if this was your last opportunity to talk to them, bozothini kubona? Into engayisho kubafowethu ukuthi uNkulunkulu uyasithanda noma yizimo zifika ukuthi sibekezele sibambisane noma kufikane sibambisane ngelinye ilanga uNkulunkulu uzosikhumbula embusweni wakho baqine nje bahlala ethembeni uNkulunkulu khona kunoma engayisiphi isimo esizivelelayo akusike ukuthi uNkulunkulu sesukile eduze kwethu njengabantu abakholelwa kakhulu kuNkulunkulu nginethemba lokuthi uNkulunkulu uzolenza ushintsho empilweni zethu yebo Siyabonga mama. Thank you so much, guys, for tuning in and listening to this touching story. What we heard here is nothing that any of us could wish for anyone. It's a very unfortunate experience where a family has been, separated, divided, traumatized, and hurt deeply. Some of these things when you hear them, it's like a movie. It's like you are listening to a series or a story that you play in your mind, and some of us think that whatever it is that we're hearing here has ended here, but there are still ripple effects to whatever we have heard here, because the old man is still there. Wherever he is still hurting. Different members of the family are still going through the trauma that they experienced on that day. There's a lot that's still happening in the background. But for you and me, I feel that this is an ongoing story. This is an ongoing experience that people are enduring. And it's up to us whether we want to be part of this story or not. I personally want to help where I possibly can. And I will indicate and keep you updated in terms of however I'm able to do that. I hope that you can also find it in your heart to sort of give where you can. At this point, I'm personally just begging for umama. I feel that we must sort of come together and try and see if we can really just restructure that home and bring people back together. It's a total of 15 people. I think by now there's 1 or 2 children that have been born outside of that situation. But it's going to be an uphill battle. But I know that you and I together can both do something amazing. So, yeah, I think let me thank you again for tuning in and watching up until this point. We really appreciate your presence. We really appreciate your prayers. We really appreciate your love. And if that's all you are able to give, we accept it gladly with open and wide hearts. We are also grateful to those of us who engage, who comment, who send the love, who send the care, because our guests do go back and check the comments. And we appreciate you for the people that you are. Without wasting any time, let me thank my beautiful guests for coming through. Let me thank my production team for being part of this experience. Let me also thank you for also being part of this story. From me and the team, it's bye for now.